Pamane sareng sami ringgalah mangkin titiang jagi masatwo sane mongurdo ni bawang tekan ni kasuna ada katuturan satu anak makurna ngalah pianak eloh-eloh duang diri ane kalihan madan ni bawang ane carikan madan ni kasuna mula sayang pesan taken mimi bapa ni apa tetagian ni kasuna jokto kini dogen tur pesadun ni sunang ni bawang jok gugu dogen sama pesan memene mat batang mapiana yening ni bawang tetagian tekan memene pepesan tuariman marah ni man pepesan misi ni jele yapi ceteto ni bawang nudogen nyul silang dewe teken mimi bapa ni jek teken ade ni ia nudogen makana melah dening ia ingat menyamu buka sepite sedek dina anu memene makira luas kapakan laut kau kina pianak ni makadado jeneng bawang kasuna meme lakar kepekan nyana tunang men padi ni tembuk ajak dado dari yang bahas rah tusing lah bahas anu jakan jani keto omong memene di subane memene majalan kapakan laut kau kina adene teken embok ni kesuna ni sebut tengai dong jalan tunang padi ni kesuna mesaut tunang cemalu nyana ni cangat tepin dening keto pesaut ni kesuna ni bawang menek ke glebege nunang padi isubane padi ni subuh dibeten kau ina adene kesuna padi ni subuh dibeten dong main ke tepin jemalu nyana ni cang nyemo keto dogen pesaut ni kesuna tila tulur jani kone padi ni subuh dah dibahas kau ina adene orino ngaba mulyane nanging kesuna tusingnya sawireh ni bawang anak mulu ngalah ia ngabo basi pedidiana kemuliane kacarita jani ni bawang subuh suod mata tangket ngenggalang ia nyemak jum lakar anggono nyun ia sambilang manjus isubane ni bawang majalan ketukade ni kesuna ngenggalang nguap awak ni aji out ketungo subuh kone keto jani teko memene lantas ni kesuna masadu kene omongnya udu meme ay pesan ngek imbok bapak meseh teken manjus dogen ke gaine pusing pesan ia nyak menggaraban tundan abang caratan kegentuikan ia tuarenya keto pesado ni kesuna nanging memene nguku dogen kacerita yang makin ni kesuna teko uli tukade membrentengan ngabo pantingan turun ya yuk tudina kono teken memene sambilan masa sambatan dong nyai bawang kene dogen bikasnya ini pragat ngerisikan dewe tusing pesan ibu mendalam adi tulen kena ibani cara buron tusing jepak kena jelemu itu lantas nih bawang tik tiga aduh sor mimi sor keto gelurane nih bawang nanging memene ngemingkin tur masa sambatan nyai bawang magedi nyai udah dini kais bomber anak ngajak ibu nih bawang ngaling siksikan tur masa sambatan udah mimi apa buaran titiang dari anak serta boleh dogen yening keto pengirim mimi titiang lakan makuta itu lantas nih bawang berjalan nangka di sisi alase tingalina tekan icruk kuning laut icruk kuning mentakon nyai bawang udang nyai meleng ni bawang nuturang paindikan dewe ni sedih cuk kuning ni ngahang satuan ni bawang laut cuk kuning ngunden ni bawang mekedem lantas sirah ni baung ni lengan ni jari jene cototina
sahanan ane contoh tina pesu emas. Mara kedat ni gawang tinggalina awak ni bak misi emas. Itu lantas ni bawang mulai ke rumah dadone. Buin mani semangane ni kesuna ngide api ke rumah dadone. Tinggalina ni bawang nganggon mas-masan. Itu lantas ni kesuna nanging ngide. Nanging tusing baina teken ni bawang. Laut ni kesuna mulih ni moran teken memene nuturang paindikan dewek ni bawang nganggon mas-masan. Memene tundena niktik dewek ni kanti babak belur. Ni kesuna nutang parilaksana ni bawang. Ia menjalan ke tengah alase. Kacerita jani ni kesuna kacunduk teken icruk kuning. Ni kesuna nuturang paindikan dewek ni pantik tiga teken memene. Icruk kuning makenyam turmu suara. Nah jani ni roca ngungen joki demang matane. Lantas sirah ni bawang ni kuping ni lengan ni jari-jari cototina. Sahanan ane cototina bak misi lelintah lelipi celeduk miwasan lianan. Merasa awak ni bat ngenggalan ia makedat. Tinggalina awak ni bak misi lelintah celeduk lelipi miwasan lianan. Baan takut ni ia glalang lilingan awak ni kanti babak belur. Nah keto anak kecorah sekadis sesonggane ala aluh ala tinemu ayu kinardi ayu pinangge. Wanta asa punika titiang jagi mesatu mangkin pesan utamanya tendados iraga corah ajaknya je apa buin ngajak nyamudelah. Om Santi 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 Om. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi dan kata-kata yang kurang berkenan.